Good morning, everyone. This is Horrible Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 7, verse 22 to 24 in Horrible language. I'll be reading Matthew Uyomi Royin Yigran Awo Royin Ujegbive Rite Ujegbeni verse 22. Ikwo Bebuye Kata Kere we Edeyina Ne ọrụwụkwụ miyono ikwonwe odenwe mewe odenwe ge idebolo bịa mewe odenwe ru irure igbunu verse 23 kiminyo ke ayene mivuge onwa wee bi de oboyin onwa iru imwemuna verse 24 kokwo ronyo etanana remetare na rode ruhanye ko hoho owegware robon uwere royin wohe enu re oraga. Thank you.